O mtu ari kĩwa kĩawe na kĩwa kĩa mtu no gĩtũme agakinya kũrĩa kwenda. Kwithira ũciari na wathe nĩ ũntu bwa mwanya na nkuruki ya mtu kũgĩa wathe arĩ o mũkuru kana gũkurukĩra ũntu bumwe kana bungi. Nkoro ya mtu na mũkarire jwawe no jũtũme bangi bakagaruka kana mtu agakinyira kĩrĩa kwenda itakumakania nĩ mbia gũkurukĩra. Ongea kuhusu vitendo, si ndio? Kama ni kitendo cha kulia, unajifanya kama unafanya nini? Unalia. Kumbuka hii lugha tulisema ni lugha ya pili. Waibango jwan kada cietu itutigaira ati ekuru nitutegera uturo bwao na nkuruki ekuru banjira mwanya mwanya na muthecho narua ciamane na Penina Kambura ni nawo muthaka umwe na ni mwekuru mwarimu wa Korinja Meru Teachers County ya Meru na Penina ari na wathe no ataciarirwo na wathe bwawe indegire thina ya metho ikirasini kia mbere nikyo class 1 miaka nkuruki 30 mithiru. Bitagwa Penina Kambura, bithaira ndi mwarimu Meru Teachers College na nditana Kiswahili na kuritana college over kurukia miaka 15 na ntaambiririe kuritana ntikuona indona metho yakwa yaurire around 2010 iro ya limire buru ya mundu na yara na kuona kwa bura mtona round kurathira ndatu yakantegerete paipune lakini thina ndambiririe ndi mwana umunini iro ndagire ndachiri murimo wa kiongo ntuku inyinge around chumia bilu alafu metho yarakuka yaraumira ikombe ne bibia metho rirakuka rirakarakari sukumigi ntu kindene mudungu araringa kiama daktari araya kulionga Meru General ndiraikwa arambona arauanda ari brain tumor imiake mingi thirire urari standard 1 ndiraikwa Kenyatta Hospital ndirathinjwa mutwe metho yarachoka yarambiriria kuona lakini thitho rimwe iro rionere ringi ria urire urunda ndikuthinjwa mutwe na ndiriendelea kuona na rimwe lakini daktari baimbira rure ringi ari kaura pole pole ntamakana ndona nontu bakira bairira bambira parera ciari bakwa metho ya tumba kuthoma lakini indachokere skuru tunde kuma civitari na ndirathoma anomo skuru ya kawaida ndachoko skuru iranda ari na ntachokere kirasi bawite nkarita ntiomba kume aringi nontu tombo butiringitha kwa kwanza mtu atura na ninda turire kadha yetu ntuku iji turi mwithira kirasini akirita na Kiswahili na ugakinya skuru nejo tumenya no kinyo kethira ukirwa utitikia ati Penina ati kuona nonga bukaranirite nawe. Njia 7 za kufunzia msamiati. Nataka mniambie tofauti kati ya swali la kwanza na swali hili. Tofauti kati ya swali la kwanza la mbinu za kufunzia ambalo tumelipitia kufunza methali na hili sasa katika muundo wa swali. Itwaraniritie na alitoba kirasi ke Penina tukienda kumenya ora bakaranaia nawe kirasine. Tunampenda sana mwalimu wetu kwa sababu venye anafunza anaeleweka. Mbetawa Njusta Kadhambi de class 1 mwaka wa mbere na twetha mwarimu wetu Penina aturitana Kiswahili na thaire na challenge kwithira ati kuona wega sometime ona partially lakini kiu gitutuma turitana bwega na turitana agatwandikira nyake baone na nara tuti kuelewa nereza zaidi na in fact ngotekia no the best mwarimu to interacted ave so far na I think tuthithia bwega muno ke somwe Kiswahili na nyara ara mbere tutiomba kumama kirasi na nontu atutona that guilt conscious itikurekeria o mama kana interact na mantu zange like kuchat ya thimu kirasine ara mbere tugwirwa sana the lessons chirache very lively na itugwirwa muno. Nkatha yetu kinya nyuma yawe kwirwa ati metho jawe jagita na mbere kwithira jeta weru ontuku onto bobo tamwagithinya na muno ni biugo bia sheri bawe na kinya witikyo bwawe gwitire na mbere kwithia bwimwikirinya taichie murungura ntetherie na ibo mamio kwa karairi kana kiambira murungura kuringire kia mariro thenjero kiongo baturite twagwetera
urauma theatre aina inya ya kworia kou ansitia mami okwa ciambikaire inya na ndeweta Kikuyu Hospital 97 daktari bambira indi bangi kutumira low vision devices nontu ndona na ritho rimwe na ndona arantegete kirasi-inĩ ndari ndikureka kuona arito bonthe ngatuotega murito ũmwe nkamona but I continued teaching ndabaitanire na ndandiria ndire ya kuona transfer ndire ya Meru Teachers 2001 ndikugurwa 99 mwathanyara ndarimana mwana ndakai form 3 irwari irenderere kuritana Meru Teachers nkiona ona ritho riakwa rimwe na ntikwira antu ndina thina metho but ndagia antu babaingi muno bantu 30 nontu ndachamanike na muntu nkamwailio gwa kona ya kamwene twakulukana bamwe bareko nkethia bau anda ikumirie bangi bakauga ntekethanakia ndi lambu na ntano gagutuntu banchumbura ndendelete na maisha Cukuru iji namenyaga njira iria akethira agitira na kirasi-inĩ kiawe na titumaira Whitekin nethagira agita ari wenka nitwaraniritie na arimu bamwe baria baritaniritie ngugi nawe na nkuruki utethio buria bethirite bamutetheria totega timetable na kinya kumwikira inya igita riria aurire metho tio na tutatu ntije kada mwalimu na menya tena shortage nuntu Penina bitawa ilwaye kawaida na thomithagiana mbuku ya literature na nijo jienda kuthomwa na thomithagia methodology na kathomithia mau mangi monde malaenda gathomithia koguo Penina narutaga wĩra ũrĩa bũrĩa batarĩtwe amwe na gũtuĩka ena kathina kau ka metho tugweta kwa Penina niwe uritaga ngugi ciawe cia nja ta ekurubangi na nabanganitie nyomba yawe uria omba kwithira akimenya into biawe arethirite kite na ngugi ciawe cionthe kumira kura nguo kuthambia nyomba amwe na kwanika nguo na gukunja na kinya kwara itambaa niwe wethagira kirita na urimwe nethagira gitethirwa toweta rehabilitation toritanirwo wikira chai kematire kemati kana kekumati arenesa babangu ndete nyeye nasari kwa bodo skare Penina kioyura mbikaira na matu na nga concentrate ngeya wikira nti concentratete ketika kwa mbikaira na matu twaritanirwe wikira chai thamocine nkatha yetu ni mwekuru wije utheru na mwikire jwawe ni jo mwanya muno ona kinya kethira atithagira akiona indi namenyaga kira kuthithia ati gigakenia nkoro yawe na naigagua akenete Penina nja kwawe au tukunde chai na shokira twikira TV ni untu kinya we ngone thagira akiona ona kinya kethira ationaga ni mbi gwita na mbere TV ekomfarakia yorejwao indi naigagua na kathugani njara ja gwita na mbere gitikiga kithera kiki akwa by the way alafu ndaritaniro imaisa nikikaika volume na volume na abatanithiti system unere nsikumo tevyo mbona kinyambi nyangatega ntikuna tagukuendelea lakini rire karia mbambiririe wikwa sauti nkaomba kuthiata bikaira ngathikira ngaikwa kiutike nkwenda mwanka ngakinyera nkwenda kona ndiwe iwero nkwenda wita ende withera ina kamwali kange ketawa Rita na DJ Selecta ngathikira andugana ya ura bakari namba ici na sauti ya kamurembo kau mbika kwa kakiaria bothangi ya makena kwithira utikuona tiwonje indi ni urobujukairia nibubo batere kuthia bugite na mbere gugwikira inya ndene uturo bwaku Penina na gutara ekurubangi uchu ekurubu mbendekia kugwira ni butumio chore na benu na bubende kinya bonaga bakarieta kinya bethera bena thine kari mwana no ethire na wachachua no tona gitukuri tukura tugia chachakua no bethire inya bena wonje butumirite
baikire ninya na bubonie baumba oni uturo bokwa ndathomere na ndere muntu nontu bwa mami na ndandi mami okwa etawa Janet na baba geto Mutua na ndande aturorairie twinthe Murungu arokubona ntu ibonoki na bakithateka bonoki maisha yakwa yatike agintu nontu apa kithwanya kando ndogi nontu murimu uyu ambaye to yakari yari murimu mugeni lakini ndande ambira kambura ruindo ndenjero kiongo na nda ita skuru mberi ntithoma lakini ndande ambira ambeta muthoni okwa so muthoni wa nontu chiari ina mami ambira muthoni wa owe withoma uri anda itari uretua kuturita antu boya wana itari buturitire Kenyatta mwanka orachoka kuona kaeta nke yari mnogi angainda ngero angaindiro ambira kambura kanwa owo karitango inene owo kamto munene muno na chuo biao ibyatumire ndachietikia ndathoma na ndiramuntu watana nani makina matiri umenye nkuruki uturu bwa nkatha yetu Penina Kambura ura ni mutumumu Ebwega sana mutegeri wa Weru TV ogorobo na aru akimubango jo ankatha cietu ngoshokira nkatho kwithiro gwatanite na mubango jo jitagira jugikira ekruinya amwe na nja cietu gutigira ati nja cietu nitukumba kwithira twishika na njira iria agirite na tukureta ira ekru bara betite na mbere kwithira bakia gitugi gikiega ndene otoro kana ndene society kwithira bena mwerekera jura jwagirite jura mutomba kwithira gitega na kujuka mwikirenya ndene otoro ni boyo ogorobo na aru ngoshokire nkatho gwatane nani gukurukira namba yetu SMS ira ni inya kibugo ithatu ijere emwe ukona rugono rwa mugeni wetu tukubona aru no ithira kimutumira ntumiri nini kwithira mwira ndere ori ndere monera no kamwikira kinyenya gwita na mbere no otoro boyo nuntu nukona ni mwikuru withirite agitura otoro bagushikire inya no gushitithia na mbere ndene otoro boyo mugeni wetu tungi ni Penina Kambura ura withirite ari muritani ndene ya Meru Teachers Training College aja ndene ya Meru na nwetu ina westundi chetu karibu sana mama ibwega makena na ndi Penina nurote mbona undi wingu ikwa makena na mbene arande ingu ikwa ure mbona na matu waringa kuona era mutegeri wetu wa Weru TV marito jaku ibwega mutegeri wa Weru TV uni nimbitawa Penina Kambura bithera ndi mwarimu Meru Teachers College na alafu ndithakia kinya inspiration talk kana kwaria wikira antu inya yabura mbiite kuthithia kwarandia na antu betu ba Meru muthenya yoyo weru ari ndikura metho inda ikirwe inyi muchore okwa ndirathithia course ya higher diploma in counseling psychology na ni antetherie ndiningwa iromba ombethia muntu ndachiitikiria nkurukia bura ndarende uchiitikiria na ndiraigwa ntikira na buu ndenda kwira antu bangi ndenda kwira aciari ndenda kwira ana ati muturo no bura muntu abuyukia waigwa wache inya wa miachia ndu enda kwithira wina inya makena bugeta inya buru na mbere kwithira ukigite inya thina yaku ya metho yambiririe rugono rere tutika twaririe muno mantu ya thina yaku thina kwa metho yambiririe ndi class 1 miaka 40 ithiri ndari standard 1 term 1 na term 2 ndari sawa buru ndari mwana ari na inya yana bangi ndona nawe tutua ndona nkona ndingiri na ndona bionthe buru alafu term 3 na ndari tangu ichi onthe inya mbere embachua inda uchaki inya rwiro rwiro wa Rwanda 4 feet ndauchirie ndwiro chionthe ndeta riu area nda number 1 chionthe cha kuthara ntongu cha kugwitana nkunia chio kama ta egg and spoon na 50 meters ndachinda na chionthe ntaiche maisha yakwa yakaluka
tukurura toinga tam tuiro tuchekia riro then twana rutha tuichoka thukuru tam 3 iro ndaukirire ndambirie wachu ikiongo mbua kiumia kia biili ngaukira rukire mbaye twi mutwe ngaukira nkirira mami okwa akambira ngira mbere ndatira thukuru ndaurirwa aspirin kiongo kia buya byange kinya thainya ndambiririo chetha na tanochia bani ni kindi babatari bawita thukuru untu kwethira runene rwa kinya ndaukira ringi mbaye twi kiongo ndanyua ndawa kia buya ntuko ithatu mami auga ambira we kwena mubango yo thukuru indali ndi utanasari mwaka yo ari mbere ya uko mami auga i plan yende nayo ata skuru ekoreka kuthoma ndata skuru kia ngachu mutwe ngachokwanja tukumenya kiumia kithira kimwe kiongo kiendelea ntuku monda ukira metho ya luki metho ya karia kaya gite magaro na ya tunia au nio mami onere mantu ya manene nkarange wetanga mami no tundande na ritangu ikenda tutethia kuraya ku mami no ithatu no muchia mainge ambikia miathene health center mbumite tigania kianjai ari umbikia miathene cibitari ndeta ndaitari bandathi miro rwairo ronora ndawa ndawa cia rwai ndanande ndanyua ndendelea tu kuthuka kiumia bikithira biili metho yari ya kuma soketine ikombe na bia metho yari ya gutiuka rimwe ria tega borio ringira tega bomotho ya chabachanira ate atiu ndareka kuona irio onere bote butheri barambikia Meru General Hospital ndaitari barantega bararia kwelo baruanda chiari nkariu batikona thine batiumiwata urungu araringa kiama ndaitari aretha na aliungite Meru General kwenda ndaitari baita around cibitari chia provinces ndaitari uno ante ambonere yake arauga itiuma na Kimeru angai nyimba nio ndari nio utombone na arauga nonga nkathinjwa irio mbumbikia kubwa indaikirwe Kenyatta Hospital ndeta ndiraringwa mbicha ironora mbicha charingi General Hospital lakini itonorete ndeta Kenyatta ironora ndathinjirwe mutwe rumetho yari yakura ndikuthinjwa mutwe baramba mbere kuona tiuma ngaitari cancer batethire tare cancer ndaire kumenya yetawa meningioma tiuma yari tiuma tu ikaritwe ikathira iro yaritirwe ndirakara cibitari mweri ndiravuna ndirana lakini ndikwana ritho rimwe ritonere na aciari bakwa iberirwe metho iyo atina inya yatiumba kuthoma yatiumba gukara kuona yana bangi na muno beri ngachoka inya skuru lakini nontu nabo ibari na witikio bunene indachokere skuru na ndiendelea na maisha lakini ritho riretari kiura rimwe riariona pole mwankarire ya kura buru 2010 kou aurire metho buru kuma mwakene jo 2010 2010 ndio ndaremerwe kuona negiteneri rionthe wetite ukiura metho ukiteja weru aciari baku bajukaire ontu bwate imbira murungu ibwega muno nontu bwa mami na ndande inkumenya ibambailetie ibo bari gitugi ibo bari inya ibo bere nyekwa ndira muntu kinya rira mbarakia na aciari imbera uni nkithira ti mami na ndande ntikia muntu bakarire bembira akamburo kanwa mwari mami ambita akamburo kanwa mwari ndande ambita muthoniwa ukanwa mwari withoma uria ndaitari kinya ntaya ko igintu gikega muno igitarira mwana gukura akethera muciari na kuga bigo bira byagirite ndi nituro mwana muno kiugo gya kanwa kya muciari ikio kituma mwana agintu muciari akeya kutura kwira mwana wote agintu wote ibwa na indona kya mantu ya maingi ara ya ukarekira inyana betu ntukui ibura aciari bakwaria buthuku muciari woikwa muciari akira mwana wote agintu aciari bakwa kinya kitheri beri metho yakwa yatiumba kuthoma o tu bambira ukathoma wite university na imaindetire university na ritho rimwe na ndathiria na rionthe ndarikana ndande na mame ibambitikitie kinya antu bangi bonthe betha batiumbitikia ndande na mame ibambitikitie na ibambikirite inya na ndaici bo inya kou muciari noetha irari nye mwana pura amwita kuru mwana uo mbokara ya kuru no achetha ayete tura mata ya kuru
lakini amwira woka raisi mwanu ageta aukireti ituro bire iguru nontu nero imuntura aina psychology you are the significant self muntura ai very ai wabata uturone bokie bo mwana imuchiari muno muno egitenere ikwithirite kwina antu babaingi bena thina taiu na ciari bara baingi bakajukiria untu bu butina uritu bunene natomba kwithira ukira ciari bara ana bao especially bena thina taiu kana thina ingi achiari bura mbendekia kwira achiari nontu muchiari rira kurera mwana naona mwana akialuka na muchiari naburite kumenya kuona thina mwana kuma mwana ari umunini nontu especially muno muno ekuru mwekuru menya amenya mwana okie kuma rira athanu awe maternity iria amenya mwana okie na iro bamba iro tumochore rira umwonki amwailetie akona mwana bura ukura iro muchiari amenya akithira mwana aina kasoro kinya kametho kinya kamato na iro mwana aumba inyawe gukura bwega kwou muchia achiari baburite kwa ile bakona nabo baikura atia alafu reba ya ume bakinya da weta thukuru na bwirite kumenya mwana okie aimwita agetika orio kana akira akona mwana aumba kwithana thine matu aumba mutuma amureto ndani kintu kira kiriara mwana akuluka alafu achoka kana kona bwa utaratara muchiari na bwirite kuona u na muchiari ono ntubu atibwirite okira abwirite boyokia bori urito na te ambiria kura mara ke getiga kwa utethikaira amba wailie boya wona ta mwana akari kana ko tiona ko wita ya mutumumu amba kwithana thine metho no te kumenya amba wailie no gerie kumuria na pala omuria gote kuona riu mwana mbo kwira mami ante ukiene kababa ante ukiene kana ante wikitu kana ura mwana akwira ye wa murandanya kena ye kana mwita akira raka wa ye wastuka no burite kumenya mwana u ukagwa kiongo kia kwina akiri aithare wa mwana kiongo kiawe ethira ithina kana baba ngi bamba kwira binya bena thina ya kwithenya mwana atikumba kuwita atikumba kubwiria mantu ne ingo ya muchiari kuyukia mwana u na kumutungatira bura kwagirite ageta kuria bandaitari nontu bandaitari baikio batuteithia na thina ya umakena ibega sana mutegeri wa Weru TV ugorobwa na aru twina Penina Kambura etete na mbere kwithira agikira aciari na nkuruki ana betu na kinya ana bari kwithira bagikirwo inya ndene uturo na gwita na mbere muntu kwithira agiciukiire no waranie na twi ugorobwa na aru gukurukira na mbete SMS ire ni inya kibugo ithatu ijire imwe Penina ntukwira waurire metho 2010 waurire metho wina 2010 ikinyambura metho indambiriretie kwe 1997 ndi mwarimu ruretana secondary school indambiriretie kuita ndachamania na antu ukona ntio bona ntio nkona kwina muntu agitereta lakini ntimenya no twakulukana abara tutana bo ritana kibirichi ngaos nontuno station da posterwe embere buru ndi kwandikwa ndaithia muchetho nontu indaichi metho kwa yaura lakini ntathuganakia ibo ya kauro ya urire muntu ambira Penina atuchamanya murume wamba ile ukarionkethia ndatio kwethakia muchetho nkera muntu uninte saindimira nkaira muntu saindimira ciakwa iciakwire nontu metho yambire kura metho yakwa yaurire u ingenda itari beta visual field iramba kuthira irete ikinia mwanka ndatiwa ara mbailetie mbere u ni ogwatina Weru ndi kirasine rimwe murito we rutere a unti mona uwe rutere rurungi rimwe metho ngainya ya kiama uramba ilete nkona yawe nkuria kiuria ungi achokia au ndambiririe kuona riu ndi kibirichi girls no ndambiririe kuona ndina thina ndachio ndachikia Kikuyu hospital riu ndi mtu munene ntaikirwe ni aciari ndachikia Kikuyu hospital ndaitari bamakaba ikumurika metho yakwa bambira Penina no andiki thirikari ndabera bambira wina bati no ntumetho yaku yomba ukira ro yati kuona ntayo kije buburi ontu bunene inguchokoria mwathani nkatho no ntu imbonoki na indamenyanira Murungu mapema untu bu ndaburekerie Murungu ndagwa butinchumbura lakini 97 yun indaririre ndimwe kuru muchore okwa twari university together aritana school imwe ndetanda mura metho yaurire ambira okanwa Penina eta wakagendo ambira Penina okanwa ngarekana na ngwimu kuwata enjara
kinya to university na ngwata njara yari kuraya kwina antu babaingi lakini nende 97 yukuri ukarou twameria muchetho twaromba toreka twakira ndaitari bari ombira ubambitite nkathinjo muto no turona ka thina ichokete njaru bantu makuringwa mbicha mbere ndaringwa mbicha yonania ni effect ya oya tumeu na kametho yakwa yari yakaura progressively no tibwa kubwithia ntayukirie bo muthia ndarombera ndera murungu mboria kanombera timboria makena murungu atambirire atimboria na atambirire amboria indu ntakwire nkoro kampere thiri aranchokia rugonone rokwa rwa kuthinjo na yo yonthe yakarikire arambira tiu ntithithitie pura antu bena metho ya ile batiumbite na arambira aka ambikire inya no tutugi bo ambana no tugi bo murungu bo banganire indendelere yakote bo kari na ndera ulwa ndaitari barombira teba kubuithia ndendelea na maisha mwanka 27 iringi ondaita riu ndimenyere ntikuona na antu ntikumbobera menya ritho riakwa warite gari ongo kinyankaira muntu ntikuona atetikia no ritho riakwa ritaluka ngautego na ngukuluke kana turingane indaringana na antu muno mbere bambira wita na white cane makena no muntu ona yakamwene akathoanya nkamwebelia mutindo maringana na antu ya mainge mawa guntu gutina kintu kindingi kianthe lakini ndendelea nkare awitikio imetho yati kuona kana imbi 27 yani werubani ya buru riu narinde yere miru teachers mapema ndaira miru teachers 2001 na by 2005 iari ya kwambia kunia weru na discover ya kunia weru tugite rugono nuntu bwa mathajetu ntukwira na ndi metho janyire weru buru weru banyire rinda 2010 2010 irio wari skuru kana ndari skuru ndetere skuru ndayukia arito itwathurana ira gitota teaching practice na indari school tutor ni ukipula na ira thukuru ira arito betiteru ndayukia mauku ya arito mbanga babangira ngugi bangira aritani babageta wasesi ndona nontu kwithira kwina ba partner A na partner B nontu kira sikira kina gitwa baili A andika na blue B akandika na red ndonera kamukurio ka red na kamukurio ka blue ndare moi kwandika ntukweu nio ntuku ndamakire ndachire ndakithire wa anchi obonte kuona ndawatakate mwarimu muchore okwa ndamwira njukia etawa Mrs Mongera mbangira ngugi ayukia ambiririo mbangira ndailia kangugio kaunditira ngugi obuo tekwithirwa anti umimenya anti kuona eu nio ntuku ira yari emundu pio nontu ndaririre lakini ndachira ngendelea nio ntuku weru bwaurire nio ntuku stima ciorere nio ntuku stima cianiyire buru ndatuike ndi ntiumba kuona riwe ndi instragwite kiumia ndina nthiurura nontu bwabura nkuria thina ntuku ni yaremere kuona buru na nio ntuku ndadecide angetaria nio ndadecide uchoka cibitari ndataki daktari ambira Penina metho aku yaurire tene kwethaira wina inya ya kurwa ko twire witite gamba kuritira ngui ciaku lakini uma buongwa metho yaku Penina yaurire tene ko unda mwena itari kundithia atia ambire ndiko geta wendelea na maisha yaku ndamurimba ndikithirikari iria ambandikire barua ya clinically blind na no manka ndi nyembo nkathithia principal ari kuri uno ambandivaisire wita rehabilitation na amburuthiriria ambira somewhere in Machakos donda my sister ari na friend ba Machakos baba mwirire in Machakos Institute for the Blind na uno ndambiriria maisha yane ndi nayo makena wambiria rugono rungi rurweru uturo bwaku bakwithira ugita ngugi ciaku utikona nimbi kuthia na Penina gwi gintu ke mwanya twonire muno igitara twariungire gwaku ati no withire itu skuma no withire ugita ngugi ciaku cianja te kurbangi ura bethirite bakirita mantu ja jonde umbite kwithira ukiriria ati mantu ya yonde yeyandie na ndiwitikiria metho ya kura ndakarire ndachitere muchemanio ningwa ndachira Penina metho ya kura ontu metho ya urari urenda gukua kana urenda kuendelea ndachire ndaria mantu ya thatu yarathwanirie mbukire mbite kwa baba kwa Peter Mutua ntukwane ndienywe mame mbetere okwa no ntungwita ndakirio na irio nkumiankaria bui bumwe
Murungu nantharimire ya mwana omwe ndakaiwie form 3 rwari buibo ndachira ndaito mwana okwa akura utheri na igwa mbendete na igwa mbailite na igwa mbitikitie bwaya ile mpane njekwa ndari nenjakwa makena ntukuane nderwe ndona bubu teigwa no ntuntiomba kurerwa ntirereka bwaya thatu mwana oini ailetie ndachira ndirenda kuwata mbitie ule ndachamanya neo matu mbendelia na maisha ayo ndandisaidire gwita rehabilitation na ndachira ngatura na ndiraite gamba Murungu arambikira untu bwa kuri okira ndireta ndachika rehabilitation ningwa nda support i friends ndeta ndirethira maisha ya mero no yambiririe ndaritanwa new independent living skills kukara maisha yakwa ntutegemea antu makeno ke utegemea antu muntu akaya kutuika ati naire wakwirigira antu bamurithiria mantu konja na atu akathurwa ni antu no kethira antu bati ukwenda bakumena bakona we murio ndere Murungu ntikwenda kwa murio oya bura Murungu antenda kwa murio kumara metho ya urire nyende ntia indarere kwa murio ndirachira nkarita ngwe ciakwa na ndirera Murungu inda kinyeta mankera Murungu ni Murungu ende utugi thaire utugi ni mukubukira ende ndirenda metho Murungu na warambira angwata njara na imana angwatire njara no tunda cietikirie na ndera Murungu ndirenda kubuiria mantu ya ndendete kubuiria maisha kwa iendelea makena gwakunja na te umenya na ndikambere tu ajoje gorba narua ndithiririe wituma ninkuona no tumite into bingi kawatuma mbere withira ukiura metho kana wamenyire gutuma ndatuma kidogo ndatuma kidogo ndi secondary school lakini ndareka nontu ndiro kuthoma ndiro kuina metho ya kuthoma mauku yo inspirational books ijo ndenda kuthoma muno na ya mantu wa Murungu lakini ndaremero kuthoma ndi kuremwa kuthoma ngakira nyumba ya maingi utheri nontu ngugi nyingi ntiomba kurita ya antu bangi nionda chirire anga no ntumire mitumi gutuma na kirocheti gutuma ngai antu ankira nkithwanagia kanthikirite kinya nkithikira no ntukuthikira imatu njara ciakwa na cikethera nikurita ngui iro ndachire nkambiririo gutuma na ndambirio gutuma scarves ntuma tu scarves na itugura wa muno kathongi kinya kara kembere tu tijekethera kauthugana iora kathongi kana na tumenya ndingaithia na ndatuma ngakathima na nkingo ekwa na kakethera ikathongi kantukwira twariungira gwa kunja no urite nguo no urari mungu rimwe imburangu tondendirio kiura nguo no thambirie nyumba no turugire chai no twaura na spinach ndio womenye kinya kithaba yarinya chapati nkiburuira rehabilitation ore wethagira ugitani tamba kendo menya ni rutere ruriku gitamba kibatere na nguo ciaku no ndonire koringitha emere withira ugikira umenya ati ndingaithia rutumo rwa ndene bakumenya nguo nyingi itetumi na matiri mwe itetumi muthemba yumwe kwa nguo ciakwa cira itumi mwanya tukothanya ndi nguo ile kari umwe na chetara ni kari umwe ile ithaira ina kwika mwanya kana mbia kwa ithaka material ngaringithia kwa material neu enge ngaringithia rutumo kenda ntigekire ya leki ngaringithia rutumo ngaikwa rutumo indene ine iguru ta muthejo na ropeni na mwikire jura wikirite no thongi muno ningwitikia kinya tegeri wetu thank you makena bagetekane nani na umachithite kuma matu gwita mukathi gwita njara gwita tha gwita monka kiratu ivwega gwita ndukene ukagura kana na te uthithaia mwikire jwaku jwangu kana imuntu kugura ina makena kwirire nderire Murungu ndienda ukara bura nkoro yakwa yenda ukara bura nda decide ndikana kanini ndakura ndito kuthongoma ndera Murungu ende metho ya kura endi iwe wambonia Murungu ampantu bathongi bontumira nguo bangi bombenderia bairatu ngeta nkagwa ndina nguo yellow ndenda kiratu kia yellow mwendi ambonia kiratu ndenda mukathi ya yontumiri tumiri ne aritani ba college ntukwe kachero ngabane na blue ninguthania na blue na yellow no teyo ngeyo karia iwe nyumba kwa unte mistake into bya kwa bibi inge biethera ogintu na bwakyo na nkamenya kiu na alafu mbiika ningwa nkamenya arabiri irio byakwa na byo kitchen mbici ambekite itunguru bikite nyanya na nyanya nacio urambenda iri imwe kuru muchore okwa mwira irete na kalema kenda ntike ya wita kuria kinyo skuma na spinach skuma muno ntichitu ya inchi kirano ntichiambata wa makonyo
kwa winya kwa ni ndarekere kwanda na rwagi spinach tendi ni ntubi bingi na mbwana onereka munda karagakwa kaungene na itunguru nontu ndero itunguru ithie ngaro ai muno kou nkamenya spinach ya pangatia na ndina mpempe na ndina mung'au na bionde mbanda obura ekuru bangi bathwanakia ibonthwanakia na ndenda antu bara nya baithina wethera wi mwekuru thwanya mwekuru ugaitira tienda mto witira kwara irio kwa kila mungu nakweta njara au wata metho nduwe na njara china inya thithia untu anko thomere ntumiri nkai Penina ai makenen Penina ambia kambura agutwikira inya ugorwa na arua mwathanite na mbere kumutharima onge akauga muga makena na Penina huyo mama anatutia moyo enyewe disability is not inability na ubarikiwe sana ni Karambu kumanteresia Kianjai onge akauga muga makena salimia mwalimu sana she has really inspired me so much I'm so grand she doesn't pity herself or does she doesn't have low esteem Moso yeye ni motivational speaker na kweli amekuwa mtu wa kutia wengi na kadhaa sieto cia Meru kweli we celebrate Penina nigatwiri Finderis kumantere cia Meru town mwiti kumantere cia Kionyo a former student ariga ari murito waku Meru Teachers Training College class 1A year 2014 wow just tukwira irathirire ijatha ndi uyu muritendo nyantera in fact madam was a Kiswahili teacher she used to encourage us more and you have done so well and mwathani na mutharimite sauti njega na itukwendete muno kinya na aru inkuririkana God bless her in her daily endeavors and continue inspiring mom kiuria mugeni wetu ari kuria atiri nate umbite kwithira ukirire mantu ja jonthe ndi ngwitikia no kari ugucokia onge akauga hiyo story ya mama wetu kweli inanitia machozi lakini inabariki Mungu kwa sababu yeye mwenyewe anajitia nguvu. Ni Patrick Mwenda kumanteresha Timau. Onge akauga Penina you are really inspired me this evening ni Mrs. Ones ariga iwega sana Ones mwekoro mushoro kwa Nairobi. That is a very inspiring story but please can you explain more uria umbite kwithira ugita na mbere wi wenka aingwitikia jane ukari ugu tutariria nkuruki na withirite ugicitithia na mbere uturone bwaku eta na mbere kwithira ugikira Penina inya nkuruki ugorwa na aru gukurukira namba itu SMS ireti na Marina ni inya kibugo ithatu ijire imwe Penina tukirikire ni tubathashie tunashino kacitite na mbere kwithira kithira na tumba kwithira ukira anabari especially kana the youth baraba kwithira bagikwa nkoro mtu muthejo na arua ona kugire gutuma withirite ugituma and in fact amboni antu betu uri utumite scarf Penina tije kethira kunenkere utunione wikire makena mbikire ne kuwe wangu kureterete riu ni amakena mbani oranga sinika ngete kiote mtu utenda kuona uria ukuthithia iga scarf kena antu agwikira thithia kuwe kaira nkingo round alafu ende ugakatanyithiria hau sinika aya inkona karo niko itai kariota au ende mbere iwega sana Penina ndina enge erikira thank you ndina enge aja ya weight tumite ndongi muno na black utithiretio tuma nayo ni gwikira ngisho gya wikira nkingo kikenama tuma na metho manteo mingo tidakia na metho ko ka buta blind phone ndi tukwimwe injara ithiara bitara no tombo na ni umba kwithira no ntukinya ni riki one riki na ni tumina njerere yagirite ibwega sana eta na mbere kwithira ugikira ntu bangi barebe no turo tabwaku kana mutoro withirite akurukirite untu bungi burito ndeni uturo bwawe mbere makena ukumbira mbambirie na rina antu baba ithi number 1 muntu mwithi warori urethera mwarekawe muthaka utibwirite witira ukaichikirwa kio uturone uo kugeria bona bo butikubua endelea antu baba ingi bara baumbanire nthi mbira bo imauku na kuthikira bageretie maita ya maingi bakire mawa bakioya kithira baendelere kukarande ara bawire batiyukira uni ningwa kithira kana ithikire ntukwira eu ndi staff room kwichithania kithira ndaugire nguthira ngukinya muthia ntikithira ndire oru ari lakini ndachirire metho ya kura tiyo muthio yo turo
kuneka kwa rweko muthuire wa kuneka kwa rweko tuyo muthio kwa nkima no kimenkima na inya na ngilasi no kimenkima na chiko kaulo ne mwanke kauma uturo ikuboyo bugochuira ume bobo kurema geria bungi akiugakwa nkoro kana utonyera mantu yara yatiagirite kira antu bara nabo bethirite bena disability imwe kana ingi ara bethirite bena wathe obumwe kana bungi ndene uturo bo disability kwithira wina wathe te yo muthia yo uturo kana uwe inya niyo yonthe thirira au ukaromba murungu inya muno murungu no yana inya makena na bo kwantikiumba imurungu ndaitikirie na warethere mwitikwa no murungu tikake ya umuona uwa tu murungu iko gachithikira we ngo wona ye kithiri maguru ukuge accident kuneka mauru ukakira utura tene mundu ateturagwa oi tene watura ngia kutura oira ndari metho tegunthithia inchiomie nkari cho iwe kubunge bombekia kubwithia na ndagwa ndaremero ikuthoma ndirambiririo tuma no wikwa no ure muiwita ukaria no anto by the way baikubabeya bombekio gutethethia na ibo ntumbenda antu bara antu mbona ombikirwa kio ntethia ara wona yakangwitete kuwa ngura kwa muno barabarene kwe wambo arwa mambikirwa kio wakona mbometie mwiro ngitanya barabara na kwe we yakona kurwa njirene itarira yangu atanjara ambitania kwa u ukathura antu chiekere moyo we wina wathe bwiku kana bwiku na uchiayane kurita ngwingi tukirikirie Penina mbere utumanke thikira antu bara bagutegete nuntu babaingi bakwendire muthenya narua nwithirite skuru ire Meru Teachers Training College utita na Whitekin na ate ntu bombite kwithira ukimenya kumba kwithira ugita ukamenya stea no kumenya ara kwina kagoroba gastea kamwe no kamenya kirasi gwita mwanka staff room gwita mwanka ndani gwita mwanka kwa kunyumba ndeita na Meru Teachers nyambe mbere metho yaura na Meru Teachers yonde ikiongo gyakwa lakini wemenya kwino ntakinya Meru Teachers na una kwente thubutu wetantena muntu kana ntena Whitekin lakini guntu kwende kuranda ndaichinkio thai nkweta aburu kinya mutindo makena mutindo ntena Whitekin no tumuri kwa yithira yo miuke yondingithia ntungutha na nkamenya ngutete ku make mistake lakini ndena Whitekin ndeninka betana chamanya na makena ngakuata njara immediately lakini ndeni nkangaita nontu Whitekin ni ongela mtu confidence ingi au ni tukarikiria Penina you usually bless my heart semana nagwa na nwithagiro thongi nongi akauga Penina nate umachithe ngu ciaku agututariria aritwa finde ariuga mutheja na ruo thongi muno na ngu cia yeru ungi auga you are too beautiful atauga no ungi akauga ati ni Rosemary kumantere ceruire nethirite aithirite ari murito waku onge akaugeta Chris kumanteresha Nairobi ibwega kibwinde barabomba kwithira bagituma ntumiri cienu ugorobwa narwe tukabocokeria nkabasha mwanya Penina kethania ibwega makena nontu gwa kanya ka wampa mbere kama penkethi arito bakwa na chore bakwa lakini namba 1 pio mame Janet Kimaiyo Mutwa na ndande Peter Mutwa nkumenya ibamba iletie thai cia nende yokinke ciakwa na wendo bokwa bunene no ntukithira ti babu itu mame na ndandi tikithira nkario na ni murungu antetherie ndau andirie ndo bwende pio no ntuibo bambendere bwamenyera atanochia ekuruba atanochia mutanochia mweneteye njinji na Esra Mongela na ekuruba baba ile bonde beta wa Faith ba mami bakwa na twana to my sister nkulu kana kwendete muno bwinde imbwendete ndo cionthe na araburi atori na chore uninte mundu makena bwinde inkubukethia na bamba ile bonderu ari yoginkethi cia wendo kuma Penina Ibwega sana ibwega Penina ntije kadaro ndita mewan twithirikiri bona bonkari ndimetha yankanya muno wetha yakwa yativina ndaitari ambirire ino transgender ambira transgender Penina kinyo gachietikia ati okorwo mote Whitekin no ntutetikia utie mutotekakia ritho ria kurite kuona no mobility sasawa na waria rikwa ila kiarori they have search bura network yesawa
bura network ichwa nä ibega Penina ngucokere nkatho cia mwanya kumba kwithira wijite mwanka studio cietu cia Weru TV ibega utugima mwathani na inya wite na mbere kwithira kingia ndene uturo bwaku itikethire gikiwa kinya gitano ririko. Amen. Ibega sana mutegeri wa Weru TV ngucokere nkatho cia mwanya ugorobo naruo kwithira kwatanirite na mubango jo amenya nkatha cietu no ugorobo naruo twikaina Penina Kambura uria withirite emuritani ndene ya Meru Teachers Training College ngucokere nkatho gwengwa omba kwithira ntumirite ntumiri cienu ni kuingi ntomba kwithira nkithoma imwe ende ankwiri bwega muno ni ntuba kwithira ugwatanirite na twi ugorobo naruo mwanka ntuko ya Jumamosi kairiki mubango jo nkatha cietu nani makeno matiri. Ni Weru TV.